Berbibir. Barboy pesantren sulang mak berbibir. Kebal pas salongan bir membantu dia muna. Jadi jalan di pangamuan. Allah. Nampak si dia. sulang na rajai na wabang yami rajai sun potang na susikalang ay nung sipul siya kudaw ba nami ba asa tusoma muna tuhita nama musena. Jadi sesuai kesimpulan baik kamu jual baru nami 2 round urus barusor loh kita kesepakatan tadi laporan aku dulu nanti jong-jong lo biado jong-jong mati sokato urus barusor olong ya aku tulang nami rajai jodang 2 round pe tulang ate urus barusor so nata-natain na di sidikalang ate jong-jong meso jolo nakiningan sesud ima suhud hahali suhud nasa napotan nakiningan tohanya anak nakito ni baba una sok kamu masih puan tiga na nasa napotan kamu na Ulos Marhosi ise nasa napotan rotson masih puan sisa na dia